niwumva bavuga abarwanyi n'inyeshyamba zabayeho zigakora amabi menshi mu mateka ya vuba, ni byiza kuzatekereza witwa Fodé Sanko. Yari umunya Sierra Leone. Hari ahandi wigeze wumva inyeshyamba zicaga abantu zikabarya? Amazina ye yose ni Fodé Sabayana Sanko. Benshi mu banya Sierra Leone iyo bamwumvise unamuvugaho byo kuganira byonyine bashya ubwoba. Yakoze amabi menshi, asiga imfubyi nyinshi, benshi abatera ubumuga. Yagarutsweho kenshi inshuro nyinshi, ariko yapfuye atagejejwe imbere y'ubutabera ngo aburanishwe. Uyu Fodé Sanko afite aho ahuriye hafi na Charles Taylor, uyu nguyu twigeze kumuvugaho mu biganiro byacu, ni umunya Liberia. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 mu 2003, mu binyamakuru byose ku isi haramukiye inkuru yari imbere ku mapaje abanza. Yari inkuru ivuga ko umurwanyi, inyeshyamba, umwicanyi ruharwa watwaye benshi ubuzima agakora ibyaha by'intambara bitabarika, umunya Sierra Leone Fodé Sanko yari yapfuye mu ijoro ryari ryakeye ryo ku itariki ya 29 ishyiriye 30 y'ukwa 7 mu mwaka wa 2003. Yarazize indwara ya stroke. Yari afite imyaka 66 y'amavuko, kuko yavutse mu 1937. Ako kanya abantu batandukanye by'umwihariko abanya Sierra Leone, abo yagize imfubyi n'abo yateye ubumuga, we n'inyeshyamba yarayoboye ndetse n'abo yakuye mu byabo, bose bariruhukije, ariko kandi bamuvumira ku gahera baturagenda ugiye. Fodé Sanko yapfuye agitegereje gucibwa urubanza ku byaha yakoze. Benshi bati yajyanye ibiganza byuzuye amaraso y'abanya Sierra Leone we n'inyeshyamba ze mwitotezwa n'ubwicanyi bakoze hagati y'umwaka wa 1991 n'2002. Fodé Sanko mu buryo buzwi yamenyekanye mu 1991, ariko mbere yaho yari umuntu usanzwe, ndetse yari yarabayeho ubuzima bwo gushakisha nk'uko byaranze abanyafurika benshi nyuma y'uko ibihugu byabo byari bivuye mu bukoloni bw'abanyaburayi. Fodé Sanko yari yarinjiye mu gisirikare cy'abakoloni b'Abongereza mu 1956, ndetse anahabwa imyitozo ya gisirikare itandukanye kandi ikomeye. Yaherewe imyitozo mu bihugu nka Nigeria ndetse n'Ubwongereza. Nyuma y'imyaka 5 yagiye mu gisirikare cya Sierra Leone kuva mu 1961. Iki gihugu cyari kimaze kubona ubwigenge. Iki gihe yahise azamuka mu ntera agera ku ipeti rya caporal muri icyo gisirikare. Mu 1971 ipaji y'amateka ye n'imibereho yarahindutse irirabura. Yashinzwe guteza imvururu mu gisirikare, agumura abasirikare bagenzi be ngo ashaka guhirika ubutegetsi bwaho muri Sierra Leone. Ibi ntabwo byamuguye amahoro, kuko yarafashwe arafungwa, akatirwa gufunga imyaka 7, ndetse ayifungwa muri gereza mu murwa mukuru Freetown. Yarafunguwe ahita yirukanwa mu gisirikare. Amaze gusohoka mu gisirikare mu 1978, Fodé Sanko yahuye n'ubuzima bwa gisivili bukomeye cyane. Bwamukomereye mu gisobanuro cya nyabyo cy'amagambo, kuko yarakennye bikomeye. Yahise atangira akazi ko gufotora. Ako kazi nako ntiyakamazemo igihe, kuko yabonye ko atagakuramo amikoro amutunga ahagije. Muri iyo myaka kandi yari umuntu ukorana bya hafi n'amatsinda y'abanyeshuri batemeranyaga n'umurongo w'ubutegetsi bwariho icyo gihe muri Sierra Leone. Bwana Sanko yaje kubona ko nta mahirwe yo kubaho neza azigera abona muri Sierra Leone, maze akubita agatima ku bumenyi yari afite bw'uburwanyi. Mwibuke yari yaramaze imyaka myinshi acigatiye imbunda, haba mu gisirikare cy'abakoloni no mu gisirikare cya leta ya Sierra Leone. Nibwo yafashe icyemezo yerekeza muri Libya ya Muammar Gaddafi, hari mu 1980. Yahise yinjira mu matsinda y'abarwanyi, amatsinda yatozwaga na Gaddafi. Aba barwanyi Gaddafi yatozaga yaboherezaga mu ntambara zitandukanye yabaga ashyigikiye mu bice byose by'isi. Yashyigikiraga inyeshyamba mu bihugu bitandukanye igihe yabaga atishimiye ubutegetsi buriho muri ibyo bihugu. Uyu mugabo nawe yasize izina rikomeye cyane mu myaka yose yamaze ku mutwe wa Jamahiriya ya Libya. Fodé Sanko yinjiye muri iyo mitwe muri Libya, atozwa na Muammar Gaddafi, anahahurira n'umunya Liberia Charles Taylor, uwabaye umusangirangendo w'ibihe byose. Uyu ni nawe wahinduye Fodé Sanko umuntu isi yamenye. Uyu Charles Taylor nawe yari muri ayo matsinda y'abarwanyi yitoza kuzajya kurwana mu gihugu cye cya Liberia
kuko yashaka guhirika ubutegetsi. Fodé Sanko yabaye muri Libya igihe kirekire. Mu 1989 igihe Charles Taylor yatangizaga intambara ku butegetsi bwa Perezida Samuel Doe muri Liberia, Fodé Sanko yari iruhande rwe acigatiye imbunda, amufasha mu bikorwa byose bitandukanye nk'ibyo kumushakira abarwanyi n'ibindi byose yari kumukeneraho. Charles Taylor n'abarwanyi yari yarahurije muri National Patriotic Front of Liberia NPFL yahabije Samuel Doe n'abasirikare be, barabashushubikanya bikomeye cyane kugeza ubwo umwe mu bahoze bungirije Charles Taylor witwa Prince Johnson yashinze umutwe w'abarwanyi awita ANPFL, afata Perezida Samuel Doe amwica urupfu rubi cyane ruteye agahinda. Ubwo kandi biba ibice byinshi bya Liberia byari mu maboko ya Charles Taylor n'abarwanyi be. Mu mwaka umwe gusa Charles Taylor atangije intambara, ibintu byari bimaze gukomera, anahagaze neza cyane ku mirongo y'intambara, agenzura ibice byinshi n'umutungo kamere mwinshi wa Liberia. Gusa yahise ahura n'ikibazo, ikibazo cya bamwe mu basirikare ba Samuel Doe bahise bajya muri Sierra Leone bamutangizaho intambara. Aha rero nibwo Charles Taylor yahise abonera ikiraka gihambaye bwana Fodé Sanko kugira ngo amufashe guhashya abarwanyi bo mu bwoko bw'abakarahane ba Samuel Doe bari bamurembeje kandi bakorera muri Sierra Leone. Iyi yari impamvu imwe. Indi mpamvu kwari uko Charles Taylor yari akeneye inzira yo kunyuzamo amabuye y'agaciro yavanaga muri Liberia. Ibi byose rero byatumye aho imbaraga Fodé Sanko, maze Sanko nawe ashinga umutwe w'abarwanyi awita Revolutionary United Front RUF. Ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu 1991 Fodé Sanko n'abarwanyi be yari yarashatse batangije ibitero kuri leta ya Sierra Leone. Atangiriza intambara mu gace kitwaga Kailahun, ni mu burasirazuba bwa Sierra Leone. Aka gace kari kazwi cyane kubera ko kari gakungahaye kuri diyama. Atangiza intambara kuri leta yavuga ko aje gukuraho leta y'abanyagitugu, abajura batagiraga icyo bamarira abaturage. Ibi byatumye mu ntangiriro abaturage bamushyigikira, ariko baza kubona ko bamwibeshyeho, bamuvaho umwe ku wundi. Yavuga ko azanye impindura amatwara igamije iterambere rihambaye. Fodé Sanko atangiza intambara muri Sierra Leone abifashijwemo na Charles Taylor. Muri Sierra Leone Fodé Sanko mu gutuma abarwanyi be barwana babyitayeho yakoze systeme idasanzwe mu gisirikare. Niwe wagenzuraga byose. Abarwanyi be bamwitaga papa. Nawe mu kubashimira akabemerera gutwara no gusahura aho babaga bageze hose. We yitwariraga amabuye y'agaciro. Aba barwanyi be bari biganjemo abana n'abatarakandagiye mu ishuri, iby'amabuye ntabyo bari bazi. N'uwaribonaga yaryirukankanaga ari muzanira. Fodé Sanko n'abarwanyi be bari inyamaswa zigenda. Bicaga abasivile mu buryo bubabaje cyane, harimo kubaca ibice bitandukanye by'umubiri nk'ibiganza n'amaboko, ibirenge n'amaguru, ndetse bakabaca n'amatwi. Bafataga abagore ku ngufu, abandi bakabahindura abacakara bo gusambanya. Ibi byari nk'ihame. Batwikaga abantu ari bazima, ndetse n'abarwanyi be byavuzwe ko baryaga abantu. Izi ni zimwe mu nkuru zatangajwe n'abana bato yari yarajyanye mu gisirikare. Aba bana mu buhamya bwabo banagarutse ku buryo inyeshyamba za RUF za Fodé Sanko iyo zamaraga kubahitamo cyangwa se kubashimuta ngo bajye kurwana, zabategekaga kwica imiryango yabo ngo zibakuremo umutima w'impuhwe uwo ari wo wose. Umwana wisha ababyeyi be cyangwa se abavandimwe be iyo yageraga ku bandi bantu nta mpuhwe na nke yagiraga. Abarwanyi ba Fodé Sanko, cyane cyane abana bakiri bato, boherezwaga ku mirongo y'urugamba banyoye ibiyobyabwenge byiganjemo urumogi, maze bagahinduka inyamaswa zuzuye uburakari, bakica abaturage b'abasivile ntawe basize inyuma n'impinja. Izi nyeshyamba kenshi zajyaga ku rugamba zanyoye amayoga y'ubwoko bwose. Fodé Sanko yigaruriye ibice bikungahaye ku mabuye y'agaciro, maze ashinga ibirindiro rwose kuhamukura binananirana, ndetse ubutegetsi muri Sierra Leone buhinduka kenshi bumuhindukiraho. Yarabaye igishyitsi, yarigaruriye ibice byinshi.
aya mafaranga yakuraga muri izi diyama yacukuraga muri Sierra Leone yayakoreshaga wenyine, andi akayoherereza Taylor muri Liberia mu bufatanye bari barubatse. Abarwanyi be we yabahembaga kubemerera gusahura no gukora ibindi byose bashaka. Hari ibyo bitaga Operation Pay Yourself, operasiyo yo kwihemba. Abarwanyi bakoraga byose bashaka aho bageze hose. Izi nyeshyamba zabaga zifite itegeko nk'iri ngiri, nta na kimwe zasigaga inyuma, ku buryo nta cyaha na kimwe cy'intambara kitakozwe n'abarwanyi ba RUF ya Fode Sanko ku butaka bwa Sierra Leone. Bari abanyamabi batagira izina. Habarwa nibura abantu bagera ku 50,000 bishwe muri Sierra Leone, bishwe n'abarwanyi ba RUF. Abagera ku 500,000 bavanywe mu byabo n'intambara za RUF. Fode Sanko we yari yidegembyaga kubera ko mu butegetsi bwa Sierra Leone naho harimo akajagari gakomeye cyane. Kuko nk'ubwo nyuma y'umwaka umwe atangije intambara, ubutegetsi bwa Perezida Saidou Momo bwahiritswe n'abasirikari bari bayobowe na Kapitene Valentin Stresa. Nyuma y'imyaka 4 uyu Stresa nawe yahiritswe ku butegetsi na General Mada Bio, wahise anatangira gutegura amatora ya Perezida wa Repubulika. Ariko Fode Sanko asaba ko ayo matora yakwimurwa kugeza igihe azumvikanira na leta iby'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ahangaha uku gusaba kwa Fode Sanko ntabwo kwemewe, maze ibikorwa byo guhohotera abaturage biriyongera. Abaturage bacibwa ibiganza ngo batazajya gutora. Gusa iterabwoba ryose Fode Sanko yazanye ntabwo ryavanyeho ko amatora yabaye, ndetse ageza Ahmed Tejane Kaba ku butegetsi. Arahirira gutegeka icyo gihugu kuva ku itariki ya 26 y'ukwa gatatu mu 1996. Uyu perezida mushya Kaba ibintu yihatiye gukora ni ukumvikana na Fode Sanko kugira ngo arebe ko abaturage b'abanya Sierra Leone bakoroherwa bakabona gahenge. Perezida Kaba ntabwo yatinze kuko intego ye yayigezeho. Vuba rwose mu kwezi kwa 11 mu 1996 yumvikanye na Fode Sanko mu masezerano y'amahoro yasinywe mu mujyi wa Abidjan muri Côte d'Ivoire. Gusa aya masezerano ntabwo yashyizwe mu bikorwa kubera ko mu kwa gatanu mu 1997 ubutegetsi muri Sierra Leone bwahiritswe na Major Johnny Paul Koroma. Koroma yahiritse ubutegetsi bwa Perezida Kaba abushinja kudashobora gushyira mu bikorwa amasezerano ya Abidjan. Uyu rero Paul Koroma icyo yakoze nuko yahise yihuza na RUF ya Fode Sanko mu gutegeka igihugu, bihuriza mu ihuriro bise Armed Forces Revolutionary Council AFRC. Naho Perezida Kaba wiyoherezwa mu buhungiro. Bisa naho Fode Sanko na RUF ye bacaga iteka muri Sierra Leone. Uwafataga ubutegetsi wese yasaga naho ategetswe gukorana nabo. Gusa ubutegetsi bwa Major Johnny Paul Koroma nabwo ntibwarambye kubera ko imbere mu gihugu yahuye n'imitwe y'abarwanyi bari bashyigikiye Perezida Kaba. Ndetse mu mahanga Sierra Leone yahagaritswe mu miryango yose irimo Commonwealth ndetse n'akanama gashinzwe amahoro ku isi gashyiraho ibihano bikomeye kuri iki gihugu. Iri huriro rya Sanko na Koroma ntiryarambye kubera ko mu kwa kabiri mu 1998 AFRC yavanywe ku butegetsi n'ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika ECOMOG. Zari zoherejwe n'igihugu cya Nigeria, maze ku mabwiriza ya General Sani Abacha zishushubikanye abarwanyi ba Paul Koroma. Iki gikorwa cya Abacha na cy'amateka arakizi. Kandi ubwo wumva uyu General Abacha nawe yakoze amabi menshi cyane ubwo yategekaga Nigeria kuva mu 1993 kugera mu 1998. Izi ngabo za ECOMOG zatumye Perezida Ahmed Tejane agaruka ku butegetsi. Ariko ibi byatumye abarwanyi ba Fode Sanko nabo basubira mu ishyamba, batangira guhangana n'ingabo za leta ndetse n'iza ECOMOG. Byageze mu kwa karindwi mu 1999 ubwo hongeraga kubaho isinywa ry'amasezerano y'amahoro yabereye mu mujyi wa Lomé muri Togo. Yasabwe inyeshyamba za RUF gushyira intwaro hasi. Ibi byose ubwo byabaga Fode Sanko ntabwo yari ahari, kubera ko mu kwezi kwa gatatu mu 1997 yari yaratawe muri yombi afungirwa muri Nigeria. Gusa nyuma yagaruwe muri Sierra Leone, ndetse mu kwa 10 mu 1998 akatirwa igihano cy'urupfu
ariko mu kwa karindwi mu 1999 mu masezerano y'amahoro ya Lomé hemezwa gutanga imbabazi kuri Fodé Sanko. Ntabwo yababariwe gusa kubera ko yahawe n'umwanya mu butegetsi, agirwa vice president yungiriza Kaba. Muri iki gihe cyose atarahari, Ruf yategekwaga na Sam Bokari wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri uwo mutwe w'abarwanyi. Gusa ingeso ntirarabushyitsi. Fodé Sanko yahawe ubutegetsi, ariko mu mwaka w'2000 yongeye gutera hejuru amasezerano ya Lomé. Arongera asubiza intwara abarwanyi be, ibintu bisubirira udubi. Yongera gutangiza intambara muri Sierra Leone. Benshi bati rwose Sanko agomba kuba yarariye intumva. Kuri iyi nshuro ntabwo yarwanaga n'abasirikare ba leta ya Sierra Leone, ahubwo hari ingabo za ECOMOG yarwanaga nazo. Ndetse mu kwa 11 mu 1999 umuryango w'abibumbye nawo wohereje ingabo zawo kubungabunga amahoro, zihabwa izina rya UNAMISIL. Aha rero niho Fodé Sanko yashyekewe nk'uko yari asanzwe abikora, maze akora ikosa rikomeye risa n'iryashyize iherezo ku buhangange bwe. Yafashe umwanzuro wo gushimuta abasirikare b'umuryango w'abibumbye bagera kuri 500. Ibi abikora hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa 5 mu 2000. Ashimuta abasirikare ba Loni yabashinjaga kuba ngo barashatse kwaka abarwanyi be intwaro ku ngufu. Yarabafashe arabaherana burundu. Amahanga arasakuza ariyinginga Fodé Sanko arekura abo bantu, arabyanga. Na Colonel Muammar Gaddafi wafatwaga nka parenwe wamutoje mu gisirikare akamuha n'amafaranga, yaramubwiye turarengereye rwose abo bagabo barekure. Fodé Sanko arabyanga. Amaze kubyanga, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye icyo gihe Kofi Annan yatabaje Ubwongereza nk'igihugu cyakolonije Sierra Leone. Icyo gihe ubutegetsi bwa Tony Blair bwohereje abakomando 900 baba Marines n'aba Special Force, maze nabo ku mabwiriza yo hejuru bakubita inyeshyamba za Fodé Sanko zari zarigize akaraha kajyahe zirumirwa. Izi ngabo z'Abongereza ntabwo zaje zije kubungabunga amahoro, oya, zaje zije kurwana. Uzitambika imbere wese zari zifite itegeko ryo kumukubita. Byaje kurangira abasirikare b'umuryango w'abibumbye babohowe, ndetse benshi mu barwanyi ba Fodé Sanko baricwa. Haciye iminsi mike Fodé Sanko nawe yatawe muri yombi n'ingabo za leta ya Sierra Leone hari ku itariki ya 17 kwa 5 mu 2000. Gufatwa kwe kwabaye ikimenyetso ntakuka cy'uko intambara yatangije yari irimo igana ku musozo, kubera ko nubwo nyuma yo gufatwa kwe abarwanyi ba Ruf bakomeje umutsi, ariko byageze aho nabo baratsindwa, maze ku itariki ya 18 y'ukwa mbere mu 2002 ku mugaragaro intambara muri Sierra Leone ishyirwaho iherezo, ndetse n'igisirikare cya Ruf kirasenywa burundu. Abari bakirimo bamwe barafungwa, abandi basubizwa mu buzima bwa gisivili. Imyaka 11 y'umubabaro ku baturage b'abanya Sierra Leone irarangira. Fodé Sanko amaze gufatwa mu 2000 yahawe Abongereza, ajya gufungirwa aho yashinjwaga gukorera ibyaha 17. Anagezwa imbere y'urukiko rwihariye rwashyiriweho Sierra Leone. Gusa yapfuye ku itariki ya 29 y'ukwa 7 2003 urubanza rwe rutarangiye ngo ahanwe. Yazize stroke. Nguko uko umwicanyi n'umurwanyi akabinyeshyamba wakoze amabi menshi muri Sierra Leone, wisha abasivile, bamwe akabatera ubumuga, abandi akabagira imfubyi. Nguko uko yapfuye. Nyuma y'imyaka 9 umusangirangendo we Charles Taylor wamushyigikiye muri aya mabi yose akanamutera inkunga ishoboka yose, nawe yakatiwe imyaka 50 n'urukiko rwihariye rwashyiriweho Sierra Leone. Benshi bati iyo Fodé Sanko adapfa yari gukatirwa imyaka irenziye ngayo nguko.